Tala falava ile nei hoi vaenga o telefau, mai le siu whanga le lau mua I Wellington o le tala mua. Tele I o polo kalame manisi o fuafuanga o lo whaaso solo no whaatino I 2SS o New Zealand ile nei vaeaso, I le whaataua ina leo le ngangana a toa matu maanga nuu o Sāmoa ile nei hoi tau sanga. O le autu o le vaeaso le ngangana Sāmoa pe o na whaanga solo I nei, ia malu lo sa fo lau I langi maa. Pei ona sila fia, o ngana aloa ia a New Zealand, umaloa le ngana Peretania ma le ngana Maori, ona sa so o tulo lea ma le ngana Samoa, o rona toru lea o ngana e upito I toa tele tangata e whaonga ina I lea tunu a toa. O lo ngā rulue whaatasi ailam tanga luenga o tangata Pasifika, ma maftanga mwhalapo tonga SS alo tātu tunu e langolongo ina polo kalame ma fuafuanga SS I le whaatahua ina o le tātou ngana ma le tātou nganu I le nei vāiaso atoa e pei ona a mata mai ai leo sa whaailoa mai e le whailau tūsi o le mtanga luenga o Geraldine Clifford Ledston o le vāiaso o le ngana Samoa o se tasi leo vāiaso I se furulua o whaatulanga ina mo le whaatahua ina ai o ngana atu motu o le Pasifika I le nei tau sanga. O rotuma lea sa whaataua la lātou ngana I le masina na te nei o me, ai a le vāiaso o le ngana Samoa, o na so o mai lea o Kiribati e a mata I lea sono o Iulai. O se ripoti ale wales whaasara laua New Zealand na ta ua mai ai le komisina o whainga pālota le malo Samoa, le whaia leo se tāro sanga a lea ofisa I le whaamsinonga maurunga I pia, mo se polo inga whaale tula fono, mo se ono vaiaso whaaupopo, e whaamai a ai ona ta pena I a lisi pālota, mo le whainga pālota whaanati nati o lo loma nei. E pe ona sila fia o le so lua le nei tolu o Iuni, e amata whaamamalu alo I ai le whaata ape ina o le pālemene o Samoa. Mai o lo aia ia I le whaavae, e le tau na whaia se whainga pālota whaanatinati I le tonu le iwa se furuaso po o le toru masina mai I le aso e whaata ape ina I le pālemene o le tunu. Sa whailoa mai e le li komisina o pālota Samoa ia to le fua tu ia Felolo John Stanley I se whaataranoanga ma le Radio New Zealand e whapea. E le o manino mai I le tulafono whainga pālota Samoa le mea I le tau na whaia pe a mana o mia o na whai se pālota whaanatinati e pei ona tū lai mai e nei. Sa whaalia fwoi le li komisina. O le teminei pe tu sa ma le 5% o tangata uanga waa e pālota o lea ua uma ona le stala ai o lo o talai pea I a lola e le I tāpunia. E le ngata I na whaata milo la whainga luenga la ofisa inu I tua ai o lo whaapea fwoi o nā wanoa ma le ofisa au tū o whainga pālota I mulinu mō tangata pālota e fia lesi talaina. O le tūla whono whainga pālota Samoa e whaamalo si ai wha le tūla whono ia tangata uma uanga waa e te tau no pālota ina ia les tala ma whaia lātou pālota I laso se whainga pālota le tunu. E iaise company e li auro mai Australia ua tu ina atu iaise permita e sa ili ai mo ni minerale I se vaenga o le tu malo le Marlborough Sounds. O le nei company e whaingoina o le Siren Gold Limited e 5 tausanga le umi o le permita lea ua tu ina atu iai e ngalulu e ai le sa ili linga o ni minerale mai I le lau ele tusa ma le sefuru ma le lua afe hectares e au fiai le motu o le Endeavour Inlet ai whapea I a Port Goa ma le whangaloa o le Titirangi Bay. Whailo mai le company o le vaenga le ua maua le permita la tau te ngalulu e ai e au fia ai I le maina le ana mua I whaawaina le vai taimi o le tasi valu fitu o e ingoa o le Endeavour Mine. Le sa tele ina maua mai ai I le minerale e ta ua o le antimony whapea ma le auro I aso ua tua nai. O Januari le sa whaasir si laia le minsta o ala manuia o Shane Jones ia se fuafuanga le whainga mā lo ina I auli atu le tausanga lua afe tolu sfuru lima
ua sitia i le tolu piliona Tala lao whaingo tupe maua New Zealand mai le whaatawina atu i atunu i whafo o minerale mai ona lau ele. O nai tausanga ia ua tuana e tunei, ua mai tawina ai le alu ilunga o le tau o le minerale le nei o le antimony, ona o se whai unga ale malo saina na whaia ia se tema, e tau fia ai le toe whaatawina i whafo o lea i tu ainga o minerale mai ona lau whanua. O le minerale le nei e whaonga ine le ngosinga o loa ele tise e au fia ai e meo iPhones, ai whapefo i maa mo ta avale ele tise, whapea ma circuit boards o computers, e whaonga ina fo i mo ngā luenga wha military i le ngosinga o pulwhana a tō maisi mea tau. O le tūlai ono i le tae awana le la na whaai ui nā i le vai taimi alo ia o le whaai ungo le vai aso malo loi New Zealand nei, le ana amata mai le fiafi o les forei le taruai. O whaai lo mai ai le vai ngol saunga le mu e toa lima e la whainga o tangata na whano ai le soifua ona o ni whaala ve lawe tau ta avale sa awhia ai le tono le taimi leo le aso malo lo mo le aso whanau le tupu King's Birthday. Ua whaamtalina e whapea o se au whainga o pito i maua e lea taru mai le tausanga i lua awhi se furuma le ono. O le tausanga na tuana e tunei, i le taimi o le aso malo lo lava le nei, e to tolu i la tau na mali liwai o na o whaalewe lave i lunga o awala te tele. O lo tinga ina le whala mai se le ina manua ina ua pa ui aise la au i tauranga i le taimi o le lolo wāne tau i lea vaenga o le tunu i le asforei le o mawai. Whaalia mai e leo leo e whapea o lea whaalewe lave na awhi aise tangata sa alu i se palau ai na palasi i aise la au matau mi ai i le taimi o le malolosi o matangi i lea fiafi o le asforei le. Sa mwhaion au inane o ie se valele helikopter i le whale mai telo li tu malo le Waikato mai o lo tau fia i nei motonga fitinga. Taimi nei o le o whaanga solo suenga le vaenga o le saunga le mu i taimi o ngaruenga po le WorkSafe e tusa o lea whaalawe lave. Ua whama vae mai lona te whinga le teitei whono o le komiti whaafoe pūlea ia le whaalapo tonga tele o tau i o whaalawe lawe whaafosei po o le ACC. O mati o le tausanga na tenei na toi tō whia i le whainga maloso whaatasi ia le tamaitai le nei o Tracy Patton mo le isi tolu tausanga e whaatoa uma i le lua whelus fulfitu. Pei taila o le o whaamawai o ia mai o whapeona talia alo ia e le minsta o le ACC o Scott Simpson. O whaaftai ai e le minsta le ono tausanga sa ave ai le nei mawhine ma whaururunga o le nei hoi whaalapo tonga tele ale maa lo. Le asas fultasi o uni e uma alo i ai ia le tautua le tamaitai i le ACC mai o le a solo i ane e vea mo teitei whono i le taimi le nei ia le teitei whono lango o lo o iai o le liingo ia David Hunt ta li ai le whaia leo se to whinga mautu mo se tasi e ulu iai le a whaalapo tonga. O lo walo ia mai e lo fiso suenga o le suawai whapea ma le si o manga le niwa e whapea e whōlinga mai o le a le matua malulu tele le winter ua tātou iai nei. Ma fua lea o na lo walo ia le maurunga o le fua le mawhanawhana o le ea e a matatu le masina le nei o uni se ia o ia au kuso. Whaalia mai e le lisa i nisi nia e lo fiso le niwa o Chris Brandolini e iailo na manatu o le fua evelesi o le mawhanawhana o le ea i leisi tolu masina o lumanai nei o le a mawhanawhana atu nai lo le tūlanga e masani ai i le vai taimi le nei o le tausanga. O le winga le wha o punga. O le atau le ai ia ni a wha malu lua tūlai mai o le atau le aisa fo i maawala ai mai se o lau whanua e pei o le tūlanga e masani ai. Ia tālu si e moni ia walo anga le niwa ina ia tau wheo lolo ai ma le taunga tāo le tise i le taimi o le tau malulu o tātou o iei nei. I leisi vaenga o le tātou Tala, mai Europa o le taunu unga o le whainga pālota, mo le tofi peles tene o le tunu o Polani, e pei ona wha mao nia mai i le asonga fuana nafi, ua manu malo ai le li e soa ia Carol na Rocky,
sa whailo mai se lipoti ale vaenga whaasara lau whalani le AFP e whapea o le manu malo ai o Carol Nauroki o se taunu unga oi longa o nā whaina ai ia le whainga malo o Polani le e mā tele ina o lātou langolangoina le uni o malo Europa po o le EU. O le li o manu malo nei whaasfulua te usanga o le soifua na ia maua la whainga e 5 tesi ma le 8% o le palota lea na tauwa ai o ia mo le purenu o le ai o Warsaw e ngo ia Rafael Tarkowski e 5 te usanga o le soifua lea sa ia maua ia la whainga e whaasfuluiva tesi tasi pasene o palota uma. Ua whaamataleina mai ia le lipele stene fau o whiliwhiria nei o Polani o se tangata e fia tele i le Palestine Amerika o Donald Trump. O le atunu o Polani, tolus 4 miliona le whaitaua whai o na tangata, mai o se sui a wai o le EU, ai whape ai mal whaarapu tonga o le NATO, mai o se atunu o lo taula mua i talananga whaale mau malo e winga i a Ukraine, mai o le atunu au tūfo i lea, o lo awala tuai mea tau mai malo i sifo, o lo awina atu i tonu o Ukraine. I Amerika, ua whaamawina i se pau au pito i mawae o le tūlanga langolangoina o le lipele stene o Donald Trump e le au palota, tā lua na tūlai mai o ia i lona lua le nei o ana no fua inga. O le taunu unga o se suenga sa whaia e le Atlas Intel o le tolu afe fase lauonus fruiva o tangata palota pe i ona whaai longa iai le whaai unga le vai aso sa tūlai mai ai i le fase furufa tesi ma le 5% ia le tūlanga langolangoina o le lipele stene o Trump. Whaatusa lea i le 5 furufa tesi ma le 5% ua le o fia i lana teita inga. E to lua tangata na mali liu ma le whaitau se lau o isi sa tau fia ma loka i leo i falani ona whalavelave i na mafua i le ova o le fia o tangata i le saminga o le malo o le ausoka a le Paris Saint-Germain, le PSG, i le final o le tauwanga po le tamisaka soka o le Champions League i le po o le sa. O le ai o pale le lau mua falani na o ngā tonu iai i a winga whaalia mo le mita vale o tangata i na ua malo le lātou au i ai e 5 i le ai a le au o le Inter Milan le asa o lātou sufusi o le talonga nei na whaia le ai o Munich i sauteo si a mani. E le ngata ina sa pisa o ma sa ona whe ei pu o ta avale a tangata ai sa whao ngā ina nisi i a mea whapapapo fireworks ia mo pe pese solo ai mangala mai uai ina vevesi i a nisi ma leo ma susunu ai nisi i a ni ta avale e fase la wiwas fultasi la wha ingo tangata na tau fia ma loka ai e leo i le tonu o le ai o pale ona o ia vevesi. Whailo mai le mtanga luenga le loto i fale a falani e se furu valu la wha ingo leo a e to fitu tangata fuimu sa manu nuai i le tau whaafile mu ina o ia vevesi ona o le ovo o le fia o tangata i le malo ai o le rātou au i se taalonga soka whaaleva o malo. E taalonga la kapi liki New Zealand nei o lea ua whaamao ni mai e le kalapu o le Warriors o le a le mawhai o na toi ta alo le lātou kapiteni lango le li o Mitch Barnett ona o se manu angana a fia i le taalonga i le sa le ana malo ai lātou i le au le Rabbitohs a South Sydney sa whaina le tuli vai o le nei li o Barnett i le afo mua o lea taalonga ma alua i tua. O whaata sa whaia la songa fua o whaamaoni ai la whaina o le maso o le ACL o lona vai e mai le ngatala ina ua uma ale ta umisanga o whaia nei e le mwhaia na toi te alo ia a e whapena whoi e na le mwhaia na toi te alo ai i le talonga o le State of Origin mō lana au a New South Wales. I ne ti polo ta mai tai na manu malo le Magic i le la talonga mo le Stars i le po na po i le Ayo Hamilton o ayo le talonga Magic e fitus frulua i le 5 fultasi le Northern Stars o au nei lua sa le aini malo taru na amata mai le ta amsanga le la o mau le malo le Magic
ai toi ai o le stars o lo tausa ili so lato malo I le taunsanga o lo whanga solo nei a le ANC Premiership. Ia o le whai unga na le nei wha o poponga o telo whau